Ner malwe kana diala content barwa ni ba lingua me kan online TV channel. Ati kon ga jomi bi kon lingua me. Ka jo me dar wo kan diala content lanware. Ano jo mi cha kon lat kimi de temye. Mi cha lat Dr. Riek Machar jo mo a very important along. A very important ke kuëny kwari kata malka rei wich ka South Sudan. Anda manduni chang ko nyak malaya nong na rwaj ni gwasame bana jome bana jelinga gwa ko duop dan en chatwo ka ja gor jano de yerun palpin ke liangda ko me gor liang ko bi mal batire wi ka South Sudan gor liang bana jelin kel en mandan le roda ngano jeno Dr. Riek Machar ram kel melede long ko de mal darben re wi ka South Sudan enono te kelerm chalan ne ka gwase dan ke gotte konte chewa en Dr. Riek Machar jowe chalat kenyam enono ere ler kana meni ban jelinkel chalade wonena jen kan road map la dob danen ba mal ba lar ke je kana kore aleka jen tele mishalengo tele mishale kuëny kware jeni election charge de lat mi kana diala kon lat ke chet ke permanent constitution kana kon tuk cha kuëny kware charge blat Dr. Riek Machar chelener waj bo kata dan en gwe kejen wo ade South Sudan der won yam kaja do be chalat gwasame mugoro de yana nyok miling yana ba ajenna na constitution abong one right ngoten content cha keten ba kuëny kwara balat kaja ba wi South Sudan ba roi kaja ano kene diality ketichi Dr. Riek Machar kalat ti diality to go no benyo ga yekel gwasame Dr. Riek Machar chelar no permanent constitution ba je konlat den bu kuëny kwar bu kulet wo chenya la do wona ban ajeni security ba je ko realika ba na ba kuëny kwar ba kulet ajeni refugees ba kan dial di lo jok re wich ka South Sudan ba kuëny kwar ba je kulet me kane di ti kan ko kon lo jok kan ka lojre wika South Sudan Dr. Riek Machar telemishal ke kuëny kware bukon ling madan chalat gwasame according to the roadmap election should be held on December 2022-2024 before it was scheduled to be 2026. Dr. Riek Machar said that do we all need to vote with a gun on our heads? He said that solve the issue of security, solve the constitution's making, because the constitution making is a very important element in conducting election. Without security, there's no election. Without refugees coming back, there's no election. Forming one army is a reform. Forming one police force is a reform. Forming all the security unit is a reform. Jo me chalat a Dr. Riek Machar ne ko kor gwadedan ka duogo dan ngore jen wode mal der ben kaja. But ideality shagaling pin akum kem yadit. Why? Kir dwale ngai kon diale. Gwe jen wo me sha mal cha jenong cha peace cha je implement gwe jen bi power dan tekaje betel bi power dan tekaje babat so ko kujamo cheje gorno take me de lat ka ideality. Ano varo fujis baglo re wika South Sudan a jen men yana montama en estelo de no na de ka lo jok re wika South Sudan jo jena na ko displace na ene gwi yana mon go bi kir ba mal be jeno ko je beti diala kontin gor keno de mal de lat ke je ba ko lo jok special tin ci Dr. Riek Machar ke mention gwasame ano gore jengo de te diala kontin gor ke a jene mech ken mech diality de ko kon wo tenenat shirmi ke lar no jene goro der me der ko me jene chaka de wi loro bang me ba ko wo gwata dan en chamal chaje implement bi jiwo panken bi kan me bi kan ngun fele a jene bi kan kan ngun atelam latke telam goro bi ka gak telam goro bi kan lok so bi kan agree wang loro bang bi kan kan ngun nienken pacha me chaka bi ke gwata dan en gor ke jeno ba ka kule kep ko bom wo ke freedom diena dan de ke let ke je Dr. Riek Machar ne me chebe wakawo chebelet Riek Machar nyinga joy kelong
tin kon lade jene ko bi mal beben refugees ba ko kon luɔc rei wech ka South Sudan dung refugees me mi bej dio je chan roi tini shang long refugee tele election mi de la teke jor la lat ke Michael Makuil weden wonena min no kana ka refugee ngum chicken bi dawo jakan ko kan dier kan nana mi wa Dr. Riek Machar wa jelun ka wane tin kon tin la refugees wa ka nong winten kon tiketen gui kenen wo shi kir shabapat jen dwal ka kamone ko ne me masano ba ne kon refugees ba ga di luɔc rei wech ka South Sudan mat ngai kani jena mo refugees ma kan ka luɔc rei wech ka South Sudan Dr. Riek Machar telemishal ke Queen Kware ba pen gwada dan en shanete konti la refugee chaka luɔc rei wech ka South Sudan ngulu e kare wech ka South Sudan ke je o ken bikan kwel no kan bikan o vote teram de jawre de ja silent jogien wo jeni show vote jogien wo na me shu jalat manana ti jaga ko kir kala ladana jo jenetin konti la jiwich tin kon de kula vote wo je ka dorken guyenen wo bi Queen Kware be chub godda ka dobu dana gorje ka ja guyenen wo be mal be ben la togre wech ka South Sudan na me be bajelong tele wich misha election de Queen Kware chaja kon malat atine ke teke jor kan man tok ka tele wich misha Queen Kware de chaja malat at Ramadan en la kwere ate jor Dr. Machar baja kon lun den binakula roi ka do badana de mal der ben keje do badan en de Queen Kware de jalat keje tele mal me beben me kan Dr. Machar kana kolun so na me gorano der je dil ngajala to loin Dr. Machar admin ajen ben malka ajen ben piska be peace be should prevail ajen ben matka ka jen do badanan be korbo ngoka je ka bilya bo ngoka je ko men gor ke long Dr. Machar ajen gono de mal der bere wech ka South Sudan telem do dien me gore part ko de na de kan shenga mal ajen gono ne dial de jodin de jeling ne dial de ka par nana kem yadit karun dial te kwara ne ke 2011 now te kon ke 2025 amal din chenongo amen din chaladone tele mi shikir ma yadit jalad up to now adwale right now many people they are looking forward ko de Dr. Machar de jadde lo nyere ti gen gwad dan teten so final thought jana Dr. Machar Ramadan be malbino Dr. Machar Ramadan and be South Sudan be nung development Dr. Machar Ramadan and be South Sudan be nung mal me cha be men daka nyok so jo me de yeneling one last thing and ana go rede larji ke kwi Dr. Machar kuma nana chalat jene road map baje dilat do badanan ba mal baje lat keja election baje dilat ka kor ke mi sa constitution charge tu kala bongone makan constitution kana tuk telewe election Queen Kware baje lat mi sa refugees cha ko kon lo re wika South Sudan na me it seem impossible right now ko chikem yadi chegor ajeni election baje lat mi sa all the forces de ni sa kon mat gwaskel cha ga integrate lakel anyok cha police ndial cha lat gwaskel so ko kujimo bi mal ba kul ben ki ba Queen Kware baje kulat ajen mo kana me kana kon la tele mi shale mal so right now chan nyanga je gwanu enwo baron kin dangro jen dangro bakale ba mal balat keje chan jemen gu jemat na me chebmen tok animi chat ndial shala Dr. mi cha ko kon lat enera re wi ke South Sudan nge jen mene enera mi mo men no ken wode South Sudan der gwa nge je teram ba shude ba jode ba je gek ka cha bin no go barwat so na me agenda na gor kono de kon ling Dr. mi cha ngude lwa yena loinde agent beginning of peace ana bana je kamar dien biata kamal anda mandun chang kon nyak an wala achang ka jandang jok ka pai baro ron kin dang ro udi jandang ro udi dech ban nyu je kamar dien biata kamal